Maikanem abilin. Pinapalapas napanmananin paskil da Rosa ken Ami dagiti insurat da kontra iti mayor. Naken magdabar ni Ami ket nakalibas ni Rosa. Pinarparigat da Don Simon ken Rina ni Ami aging ga napukaw na tipuot na. Iti papanaw da Rina iti nangirakadan da kini Ami. Nakangagda iti kanalbuong. Itagagayem adtoin tituloy iti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Sobyan tayo ni Ami, Papa. Amangan no isumatan ti pinaltugan da. Rumbang asyak ti mang paltugan ko na. Imposible mo tapaltugan dagiti pasurot ko kat binilin ko ida. Anyang arod di pinaltugan da. Amangan mat no tumatayab lang. Wanya, senyor. Agsubli tayo kadi ijay, tagbuelta akon. Saanan, agsublita ito lang no nakaputan ti rebelde apapay. Napaltuga kong dagiti pasurot ni Mayor. Victor! Tuwagan ka! Pakarkaran ka ni Alay! Juan, Ay, abangan pa ikit din o, agsublita! Ay na, kawan puot na, Victor! Ami, Sobra ti narami dakin ko na! Talaga nga ayot na! anday ta. Naikatan ti tali iti iman. Ay, kat kumatan ti tali ti saka na! Umaykan, Victor! Surutin na! Isurok ti pagnaan niyo! Juan, Victor! Ang ganda mo! Abangan na may batam niya ano! Magna ka lang, Victor! Aging ka makadanon ko ito, yan ti kutsim ako nam! agyaman na kigme. Umunak, paliwag taglalaw. Amangan mo, dapasurot ni Senyor ang makakita ka na tayo. Sige. Aganat ka. Ito. Umagan. Agawam. Tersom. Juan, umaya ko. Jack, malipatan dito yung panang tulong mo kanyak, igme. Ay, awan anyaman na, Victor. Alain kayon. Aganat kayo Darasin niyo. Agyaman akmanen, mang igme. Diyos ko, anya tinapasama ka ni Ami. Dara-dara! Mama, umawag kayo iti doktor. Agawan nyo. Waniho! Diyos ko, kasyam ni Ami. Antela, mangisagana ka iti pangpunas ta kini Ami. Ay, uwan, Victor. Uwan. Ay na, matartaranta akpay kit din. Ay, diya ka muntar aramidag. Isurot mo iti silid ko. Agawam ko, ma. Uwan, Victor. Sige, ipanmon ni Ami, itisilad mo. Anya tinaramidagan ni Manang Ami, Ma'am Carlota. Nakakaasi iti na may anda. Dara-dara nga insangpat ni Victor. Pinarigat da iti husto. Agbayad da iti nangina, Ma'am Carlota. Balsan mi ida. Anya, Diyos ko. Sobra tinaramid da ka ni Manang Ami. Sobra. Madama atamtamingan tinawagak a doktor. Adamat da Victor ken Ella iti ayan na. Iso ti kadwa ti doktor amang tamtaming kan ko na. Naimbaglangan. Tay may adagos ti doktor nga inawagan niyo, ma'am. Wan, day tamat ti pagyamanak kan ko na. Kasarsarita ni Ma'am Carlota ti doktor, Victor. Awanin ti rumbang apagdanagan tayo ka ni Ami. Dagiti pasurot ti Mayor. Nauyong da talaga. Narungsot da. Manang Ami? Manang? Rosa, bayam pailaeng. Bayam ang makaina na. Tatalaga aking mapsot ti bagina. Nalasatan ng tipaggat. Agbayad da iti nangina. Masapul abalsan mi ida. Saan ang mabalin ti kastoy nga inaramid da?
balod. Nakadasay dagiti pasurot ni Papa. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ami! Ayun mo! Ayun ka! Patayin ka! Ha! Nakalipas siya ng bayan! Pinatay ko na kuman, hindi kalman! Pinatay ko na kuman! Anya ka diti, gapo na nga, inumong na kamay, Ma'am Rina. At sino ka na kayo pinangpalipas itipalog ko? Saan kaya nga libak? Awan amon iti day ta, ma'am. Saan na nakita ti balod jaw? Asino ati bagbagayo a balod jaw? Aglibak kayo kaya, ma? Ma'am Rina. Wala! Apot na kayo kadiwan na saan? Ay, kumapaglibasan ni ti balod jaw ngay, ma'am. Ay, sus. Kat sa mimot nga mo no, sa dino ti nang ibalutan niya. Mga mata-mata ko na kami, ma'am. Di mo may dasal ka na kami ti pungtot mo. Ay, listen ka na, dako sa tao. So, di mo dasal ka na kami ti guram. Sa pulan niya na ijapanot! Ni Abi! Sige, Rod, sa kulon ni, ma'am. Ay, nauna yan. Ay, awan na talaga, ma'am. Saan niya? Nasa pulang niya, May. Kanya ka dito atras, hunakin ka. Awan ang tiyato kay asanunsod mo! Awan, ma'am. Awan. Saan niya masapulan? Sungag, subli kami niti trabaho, May. Ay, kakadwa. Subli tayo niti trabaho tayo. Ay, ha? Ma'am Rina, hindi na kami raman iti, ramid mo Masaya at kami at tao. Awan atraso niti padami at tao. Tiladay ti panunot, May, kati manggad tapno da pagbiag, May. So, di na kami raman, no, ada kagura matao, ta awan basol da tatao kada kamay. Ay, laday ngitin ni ma'am. Nagsugli kami niti trabaho, May. Tayo ka kada. Anya tinapasamak, apay ang nakalipas. At dalakit din ang tulong ko na. Lakit di Papa! Ngamjak ang mo na sino! Awan mati may baga dagiti trabahador! Bayam lang, iha. At dantumanan sa bali agun taway. Kat iti maikadwapan nakatiliw na. Siguradon amatay. Rosa, ingkamat ka na ginana. Saan ka na nakainan na? Sa anak mo't anabanog. Gan agtugtugawak lang mo't iti abay ni Manang Ami. Amom, Manong Victor. Ay ayatan na kaunay ni Manang Ami. Ginandat idiniri na apatayan. Ngam awan anyaman na ka ni Manang Ami. Ngam idi ka na yun nakasya ti aramidan ni Rina. Atong patungpaan na pa yan. Nakaungat-matan ni Manang Ami Binalas nan iti nakapigpig sa atong pa. Anya? Wen Agasamat ngamin, tasaan lang arudan atutupan ni Manang Ami. Ngam diswan na pa lang. Ay, imala talaga kadagiti dadakkel na anarungsot kan demonyo. Rosa. Patsak paikit di. Amay sa ni Rina anang parigat kan ni Manang Ami. Iso akas ta tinagbanagan na. Kat panagkunak. Sinapsaplit da. Kas ipasimuda agdagiti na imarka iti bagina. Anay ko. Manang Ami. Kumustan ti marikriknam? Anya ti. Rosa. At da kami dito habay mo amang bambantayan ka, Ami. Victor. Wen. Adayo ka ni ti paggad. At da ka dito mansion mi. Kasano ka napasamak na ito?
Saan mo pala nga panunutan dayta? Agpaimbag ka. Agpapigsa ka. Agsublinto man ti doktor anang tamin kang ka. Ami, Panawan kayo pa Inak tumulong ijay kusina. Mangisagana kami iti taraon ni Manang Ami. Sige. Inton madamdaman nga isirak ko ti kanan ni Manang Ami. Auntie Ella, Ma'am Carlota. Ngamin, nakapuot manan ni Manang Ami. Kat panagkunak, agsarsarita da pa'y laeng. Sige, amingan no ba disturbuda? Saan ang mabalin? Ipan mo Rosa. Sigurado ang mabisinan. Ala, ipan mon, kat panawam to idan. Wen Auntie Ella? Adtoy. Mangan ka pa'y, Ami. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Makapangan ka. Taros kaldo deto'y linuto da mama parakan ka. Amo da marigatan ka. Gapoy tinabetak iti bibig mo. Victor. Mangan ka. Kat agtumarkan to iti agas mo. Tapno daras ka agimbag. Agyaman na. Agyaman ako, Nay, Victor. No ita. Ti panagimbag mo pa iti panunutin tayo. Sakbay nga agaramid tayo iti kontra kadag iti nang parigat ka. Ado ti kinadtakas dagiti agasawa a Senyor Simon, ken Doña Anita. Ado ti tattao a pinatpatay da, Ma'am. Anya? Dagiti daddo maababak ng anaholdap ken natay. Ni Doña Anita ti mastermind. Anya? Adda akpay la iti mansyon da iti napasamak da ita. Kat nangag ko dagiti saritaan ken plano da. Nga agraman ti gayem ni Doña Anita kat tinakawan da Bart. Ken pinatay da pay. Kat ni Madam Anita mutlaang tinangbilin kadakwada. Oh, nagdakas talaga day chay ababay. Adupay, Mama. Adupay ti kinadtakas da. Agpuludan to, Ella. Talaga gayam nga awan umasping iti kinadakas da. Bart, awan ka di pa tinakamagyo a rebelde. Awan pa, senyor. Iti ka dito nga da makita yung a rebelde. Kamagan nyo dagos taparigata iti husto. Wan, senyor. Kat day jay nga ansong, ti ipang runayo. Wan, senyor. Amin dagiti aday ti listaan apatayan nyo. Masapol amatay da amin. Ipasigurado mi dayta, senyor. Sino tinakaamom iti dayta mga ansong? Iti may sa trabahador iti Hacienda Alban. Inrakad da kano ni Ami. Kalpasan na. Sinapsaplit da iti latigo. O niya. Ngumad da kano tinangispal kan kuana. Awan puot ni Ami. Idi inispal da. Kasta ka ni. Sobra kano tinaramid da kan kuana, Lando. Orel kano dara-dara ni Ami. Dagiti awanan pain. Balsak ita. Lando. Mapanak iti asyenda. Kat agdamagak may papan iti dayta. Inak kasarita ni Mangigme. Kat masapul abalsak no as sino man tinang parigat ka ni Ami. Anya ti pagbanagan ti panagibalas ni Lando. Gagayem. Di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsawot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem apilin.